Israel. Ayé sì ń lọ sẹ́, ayé ò parẹ́ sẹ́, Uncle Israel. Fight back your enemy. Bó ṣe máa rí nìyẹn, Uncle Israel. If you say you two don marry like 4 wives now, you say you get 3 wives, 4 wives. If one leak view, no go mala. Na me I do o. Make dem no disappoint me. No be say I no be lover boy, I'm a lover boy. But I marry plenty wives. I take care of all my wives. No be say I take care of only one woman. I take care of all my wives. If one talk say I no do, another one go talk say I do. Mr. Talk and do, the car of Africa. You can talk, you can understand. I take care of all women. If you love me, I love you. You understand? Ọmọ ìyá mi jẹ́ ń gbé adé bẹ́ẹ̀. If your wife don dey complain about you, ó ti ń dúẹ́ lómi nìyẹn. Ó ti fẹ́ máa yọjú síta. They don dey advise am be that. Gbàgbé o, mò ń gbé yín débẹ̀ ní ẹ̀yin fáǹsì mi. Ìkàlọ́ mi o, ìkà of Africa. Ẹ bá ba lórí ohun gbogbo, mo dẹ̀ tún tẹ fámọ́, ifá lè mi o. Ìran babaláwo. Bẹ́ẹ̀ tó yàwó babaláwo á kú ni. I no dey knack person wife mi ò ń dóyàwó níyàwó. Ìjẹ́ ti rí mi pẹ̀lú yàwó níyàwó rí sá. Má dóyàwó mi o. Ó ní nǹkan tẹ́mi fi ń dó àwọn ìyàwó mi o. Bó o bá dóyàwó mi, ọ́ kú ni ògo rẹ̀. Ó ti sọnù. Má dọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó mi o. Obìnrin náà máa fi ń mú akọni o. Òun ẹ̀jẹ̀ ń so. Má dọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó mi. Mi ò ń dóyàwó níyàwó. Ẹ lè rí mi mú. Girl, I no dey fuck person wife. So you can talk, you can understand. Any woman wey una see me with, èmi nìkan ni mò ń fẹ́. Obìnrin tó bá ti ń fẹ́ mi ò ń bá wọn fẹ́. You understand? Ẹ wá wẹ ni afẹ́ tó tún fa bẹ̀bẹ̀ fẹ́ ra ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Me I no dey do am o. Go check all my wife. Na only me dey marry them. Na only me dey knack them. Any of my wife wey I pursue tí mo lé jáde ó fẹ́ máa nájú síta ni. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ ká kọsẹ̀ látara obìnrin. Dáńgbà láti àgọ́ máa gbọ́ àti responsible man. Why lóògùn love woman? I respect woman. Fair woman dey fair woman. Fair woman sef dey respect responsible man o. Ọkọ fẹ́ sílé má nọrùn síta o. Dúró síbi tó fi ẹ́ sí o. Ṣó ń gbọ́? Má lọ nájú sí. Ọmọ ìyá mi I get many girls. Àwọn ladies, àwọn sexy mama, àwọn disi mama wey dey dín mi. Tí bá ti ṣe interview fún ẹ láti mọ̀ pé wà nílé ọkọ mi ní dáa lóhùn mọ̀. Báwo máa ṣe máa báyàwó níyàwó sọ? I go dey follow my wife talk. Wetin I dey talk? Kí lẹ́yìn sọ? Come dey call dey shout dey whine. Wá bá wọn máa báyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀. Kí ni a fẹ́ jọ sọ? Kí ló ṣẹlẹ̀? Na people, if you see me with any girl, àwọn tó ti jẹ breakfast lèmi máa ń fẹ́. Bọ́kọ́ bá náà wọn ò fẹ́. Wow, after big money for marriage, hey, no be small thing we no go see for social media o. Una go just do marriage, you go dey sweet, you go just big. The next thing wey we go hear na marriage no work again. Marriage don go just scatter just like that. My people, this one e shock me. That is the girl now come out, they talk different things. See the reason why many things when she talk, it no even make sense for person to leave marriage. It no make sense. Like this thing go dey surprise me. If marriage never reach, una never ready to marry, make una not marry. I hear wetin the Bra Mike talk say, make man not marry girl wey be virgin, they don't go stay husband house. But Regina marry Edioma. Regina married that man as a virgin, but he still there with him till now. You understand? So I don't believe say that one go see like go be problem again. Now who want stay marriage, now go stay. Who not want stay, no go stay. Who want stay marriage, go stay. Now wetin be the talk all the time. Who want stay marriage, go stay. Not be person at this thing or person at that. No. Who want just stay, now go stay. That girl, they never ready to marry. If you ready for stay, she never ready. What you come there or you want your use and take popular? Or I don't understand. How
you just marry, never even tey. Upon the big money we una spend, I remember they do marriage small now. How person go just do marriage big at the end, marriage not work again. I remember they do am small. As you rich una so fit do am there. I'm by do marriage big go. See marriage wey spend 100 billion put na you just scatter. Whenever you reach how many more, so you just scatter. God forbid bad thing. My people, make una watch this video with me. Una go shock ta. Let's go to una go. Israel. Ayé sì ń lọ sẹ́, ayé ò parẹ́ sẹ́, Uncle Israel. Fight back your enemy. Bó ṣe máa rí nìyẹn, Uncle Israel. If you say you two don marry like 4 wives now, you say you get 3 wives, 4 wives. If one leak view, no go mala. Na me I do o. Make dem no disappoint me. No be say I no be lover boy, I'm a lover boy. But I marry plenty wives. I take care of all my wives. No be say I take care of only one woman. I take care of all my wives. If one talk say I no do, another one go talk say I do. Mr. Talk and do, the car of Africa. You can talk, you can understand. I take care of all women. If you love me, I love you. You understand? If your wife don't dey complain about you, ó ti ń dúró lómi nìyẹn. Ó ti fẹ́ máa yọjú síta. They don't dey advise am be that. Gbàgbé o, mò ń gbé yín débẹ̀ ní ẹ̀yin fáǹsì mi. Ìkàlọ́ mi o, ìkà of Africa. Ẹ bá ba lórí ohun gbogbo, mo dẹ̀ tún tẹ fámọ́, ifá lè mi o. Ìran babaláwo. Bẹ́ẹ̀ tó yà babaláwo, á kú ni. I no dey knack person wife mi ò ń dóyàwó níyàwó. Ìjẹ́ ti rí mi pẹ̀lú yàwó níyàwó rí sá. Má dóyàwó mi o. Ó ní kan jẹ́ mi fi ń dó àwọn ìyàwó mi o. Bó o bá dóyàwó mi, ọ́ kú ni ògo rẹ̀. Ó ti sọnù. Má dọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó mi o. Obìnrin máa fi ń mú akọni o. Òun ẹ̀jẹ̀ ń so. No, má dọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó mi. Mi ò ń dóyàwó níyàwó. Ẹ lè rí mi mú. Girl, I no dey fuck person wife. So you can talk, you can understand. Any woman wey una see me with, èmi nìkan ni mò ń fẹ́. Obìnrin tó bá ti ń fẹ́ mi ò ń bá wọn fẹ́. You understand? Ẹ wá wẹ ni afẹ́ tó tún fa bẹ̀bẹ̀ fẹ́ ra ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Me I no dey do am o. Go check all my wife. Na only me dey marry them. Na only me dey knack them. Any of my wife wey I pursue tí mo lé jáde ó fẹ́ máa nájú síta ni. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ ká kọsẹ̀ látara obìnrin. Dáńgbà láti àgọ́ máa gbọ́ àti responsible man. Why I no go love woman? I respect woman. Fair woman dey fair woman. Fair woman sef dey respect responsible man o. Ọkọ fẹ́ ẹ sílé, má nọrùn síta o. Dúró síbi tó fi ẹ́ sí o. Ṣó ń gbọ́? Má lọ nájú sí. Ọmọ ìyá mi, I get many girls. Àwọn ladies, àwọn sexy mama, àwọn disi mama wey dey dín mi. Tí bá ti ṣe interview fún ẹ láti mọ̀ pé wà nílé ọkọ mi ní dáa lóhùn mọ̀. Báwo máa ṣe máa báyàwó níyàwó sọ̀rọ̀? Báwo go dey follow my wife talk? Wetin I dey talk? Kí lẹ́yìn ń sọ? Come dey call, dey shout, dey whine. Wá bá wọn máa báyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀, kí ni a fẹ́ jọ sọ? Kí ló ṣẹlẹ̀? Na people, if you see me with any girl, àwọn tó ti jẹ breakfast lèmi máa ń fẹ́. Bọ́kọ́ bá náà wọn ò fẹ́ mọ́ wà fẹ́ lómi. Àwọn tó ti jẹ breakfast people lèmi máa ń fẹ́. Ṣé ń gbọ́? Èmi ò ń dóyàwó níyàwó, so wọ́n ń dóyàwó tèmi náà. Bó ṣe rí nìyẹn o. Ìka talk, ìka understand. Omi bá bá mi dán wàlàwàlà wò mí ọ́sùlà. Uncle Israel. No worry, any disappointment is a blessing. You dey plan wedding. You see the double date. Fear no dey fear woman no. Ma worry. They say because you loyal. Loyalty pass juju. Loyalty will carry you reach there. If go carry you reach everywhere. Oga mi, the loyal dey go Israel. Israel, ọ̀gá mi dey loyal, Davido sì máa ra jẹ́ẹ̀tì fún ẹ. Loyalty pass juju. Ọ̀gá mi Davido, ẹ jọ̀ọ́,
ẹ bá mi wá ọmọ tó fine tó sexy tó tún sẹ̀ ju ìyàwó ẹ̀ lọ kẹ bá mi fún un.